hadu kiwi ba kami telok jeng teman miskin sang wang menang yang berkawang kendu subsidi kami nang teman mau bujuna teman agak yen mau menang tau hema ide mati shwa tau hadu kan teman phei anu konyak ngolak na video clip lama phei menang teni tau teman ngolak Kristan kemyah teman wang mong hem hulok yang boleh tahu efficient chapter 5 mà yang yang ada Kristan kemhah siu ngau lah tanya tu lumayan baik ada efficient chapter 5 verse 15 to 17 ma verses lem mana anu tahu verse points lem yang agak so Old Testament hay New Testament Kristan kemhah yang ma yang mana apa tu mana Old Testament le abai Joshua chapter 1 verse 8 mà Joshua da kahwang ai yang ge Kristan kemhah chang anu Deuteronomy chapter 8 verse 1 mà anu Moses da kahwang Kristan kemhah na nhiều yang ge anu ma bo chapter hay verses Bible mà Kristan kemhah chang yang manam hang boy teni to tuman bai I hubua Ephesians chapter 5 verse 15, 16, 17 ilah hang nasi mah hadau mah teni mabu teman cuiwan da kak sabu points wanang tu hamen tau ngau lah tau I malah hang nasi mah tau mu agak experiment tak lah kainan hadau Ephesians like the Apostle Paul nyan busi yang wanang hadau evidence Ephesians chapter 3, 1, 4, 1, and 6:20. Manang hanggang mo busisi kama Apostle Paul kabnok mo wayang nyan ba siya manang ano kabnok ma room chừng kabnok ma mo bu jang yang manang aba room ang pa wang lam bu de history de le de la kai le de kama hawanda writing that na 62 AD ni yang manang hang nei ma room ang jingla na wang lam buang 27 BC mabu 476 AD duya wang lam bukiang yang wanang tau jingla ma bu sanai man bulan ada siam ibua hadau lai de ba 62 AD menyan bu yang se yang wanang anu sa Ephesians chapter 1 hanggan yang bisi 2 se tau ga iya ikanang hangla sentuan mulan hado Ephesians lai de mong lok nak nanjingna Ephesians 1 ma yaham muhi malak anu menyong ha yublak jang yang menang anu Ephesians 2 ma Kristan ayin ala Kristan yen tambupa anu Kristan teman aja se anu nyanyang menang anu Ephesians chapter 3 ma anu ya yen hulan chingna pola nhiều lai anu atung lak balan yublak chingna yang monam chapter 4 ma Kristan pemme sapa sabu anu wangai hayem kia ngolak changna yang monam anu chapter 5 ma Kristan kanteng kemlak chang yang monam tini teman ngolak anu chapter 6 ma nuhai pa hayang nahalan anu nokuba hayang ralan anu hadu chapter 6 kam chapter wanang anu kam itu anu pol dan yayang selam jangan yang wanang hayang boy saa eking minuto teman kay ngawlak chapter 5 verses 5 bubu sandin ibang ngawlak verses 15 taw ikan verses 15 verse 15 point jangwalak anu 16 point jarang wala 17 point jarang wala points dan mana ada mah tahu ke cara menjadi ikan verses 15 haginan tahu kai numan hangke kiem kandeng te leya no ya kandeng pagi ya ci haboy teita pagi kiem deu acha ada mo question bainang ada mo question teman kepanang Kristan hangima kandeng kemak kahwang ya kandeng kemlak na hangngne I question menang anu hangi magkandeng kemlak hadaw verses mong do onglak na jingne temana chapter 5
verses 1 se lei ka mong long wana hangi ma kan dan mak si ka ma chap verses 1 hangi si kahwang nyungo ya do no anu verses 2 hangi si Jesu teman de kan buki numan o te kan mo to si wei anu verses 3 ma nu sapu I chau I sabu I chi ma ye chai hubu men no hoi ine ta dam no verses 4 ma enu ngau ba ngau ne ta tam teu ba nan le menyong pa de si yang mo pai anu verses 5 hangi si nu sapu I chau ye sibu ka ta mong de kembulan wang tang angjing mo le I teu lak si yang mo pai anu verses 6 ma hangi ngam si jajang chabu ngau balan kahwang mong si nang si yang mo nang anu verses 7 hay 8 ma hangi si ma Kristan yung wan ba me wangai teu bungo nang Kristan yung wan ba me wangai teu bungo nang si yang mo nang hadau lang lili makan dengya si ni nang verses 15 ma teu khai si teu jini khai teu khai numan hangga kiem kan deng leya sa hadau gembu de kan deng leya si ni nang anu hadaulan asema kan deng kemyah se ibu aja se Kristan ina dam nang I trai dam nang nang hangge ambu pa kategori nang nang hadam khaksu kem bukara chia kan deng kem bukata ya ikan deng kem bukata sinanga anu dimana verses 16 anu cham ya verses 16 ma hipak umei ase shakshinhah hanjingne ni hai hipak umeng nghnng ni hipak umeng shakshinhah anu hadau apostle Paul Ephe de ibu ngau ya dawan hangai si igma hadau apostle Paul ministry tu nang wanda hadau Ephe ma mabu tokren ngai wang ngi gnostic teaching ngai ngi tokren alo ngai wang ngai kadara samulak anu eteng laku ma bongi nang mangai ngi tau jungna apostle Paul nyan boyang anu manang bu se emiang hipak pai tu se sa anu teman generation sa teman chu de pin le gama hadu verses teman chu de le gama hipak umei ase shakshinhah hanjingne ni hai hipak umeng nghnng hangi mo ko si gama ni hai hipak anu sa ne nghnng hanjingne hadu ka dong ni wa anu ka dong ni pai anu ka dong ni yang ne hami Adam and Eve mamu anu ka dok no yang habu deni teman generation do anu ka dok no kahwang hadu ka dok no manyu hadu ka dok no anu ka dok no sa teman cuma mabu ta le si ba mai nang ngau keng miang na tembu mai nang anu ta le Messiah si yang iman kaya kanyin wang ha doi malen mai nang anu teman ya fanda le dai wanda mabu anu tui dengu teman makni nang noksa ma chumai nang ngau le ngau bu ku hai le pu phongai ngam chokai ngabu mayang ngam kata chude miang na tamyang ateng ba ngau bu kata yinang ba anu ngau le bahi ngau deng di ngau deng bahi ngau le ki ngau yang hadu chu ngonang sangai ngan de kambu chu na miang ngonang kawang ngau phei de miang bu ngonang hadu ka dong wa thaga ka dong nu thaga chu miang ngonang bu tau chung na ibu kai verse 6 ma ni hipak miang ngonang sia mong dong nang ni hipak hangi miang si kama noksa ma kan minang sa to list miang o cha pin cha khong ma yang ngonang tau pe ma jam natural disaster pestilence no okay wi bu anu kan ri man ni le bu kara li bu anu lem dak pai bu no anu lem dak a bu wang ni haboi hipak
sakasanya hanjingne hipak a semeng taigala hipak a semeng taigala hipak a mai sakasanya kahwang tang le yi hipak a nang yi dang hipak a to yi dang hipak a ka dong mo tai han dai mo la lem dak anu pai la sapai lung bu ma ngai la sau si ya li bu si nhau yang li bu anu với bà ma này là lia mà bu cả đà ma này ya san nhân là tuổi nang hu nang hà lưng hu nang mất cái gì là hấp quay umei sắc đẹp hipak umei sắc đẹp Kristan kahwang tang le lenghah kahwang phei nghnng kendeng mong da bu phei nghnng Kristan kadong kem ngui kebu yasan chumyang baibu nia yasan ali chumyang baibu kadong muda temdaya hipak amai sakha lena mandai kadong muda wangna kan bayanga ninok ten nang dai wangna kan bayanga bakri sa mo ba mo shoma hipak amai sakha Kristan anu verse 17 mà đâu khi nghnngah ba na nang hapoi yungwan ba mong bu hangi ngo đâu ba samya hapoi nghnngah ba na tak meng siang hama bible ma nghnngah ba sa hangi ni bu si ban na Jesu yeseng bulan da nghnngah ba sina bible ma prorok ma Solomon ibu ba kahwang yeseng ka da nghnngah ba anu Jesu mong bu tu yeleng bulan nghnngah ba se inang yupe kembu inang bu noksa da nghnngah ba noksa si inang pa ma anu mende Kristan na mengang mende apa iha ya man pak tiang ngo bu da nghnngah ba si inang nang hangge ninok hangge nghnngah ba no ya ninok ambu ba ke ti kurim hana sa chandau sa hipak ngonang bu ngani ya sungla hipak amai sakayin sanya nang ayen ngowan de kahwang phei leng nang yungwan ba mong bu hay leng yungwan ba mong ha phei leng hang hi leng se ibu si anu ko sin jong mang yungwan ba mong bu leng kahwang ba mong bu mong ha leng hang hi ba dang ha chu si kama nang etung malak buka ta lande kahwang ngo nhiều lắm đâu nino yupi no sangai bong le cham đâu yupi không mà cham đâu enu me ma ngo ko nang yupi no nang sempa nang hayup lande kahwang ngo yang yupi không mà nhiều lắm đâu enu nang o chào si mo kahwang mong bu ye enu pa le mong ki mo do si im ja anu kanyela teman kandang laka tahun sidi ngokulan teman kandang laka nonggo mon tahun ngoku naklim bora ngoku apoi tapo tahun ngoku onyak Kristan nama sama nonggo hanga si manumana Hindu Muslim putih Sikhism hatulan be namana yupi ne ngonang anu dino brand house ma mi teman Kristan na yemi yang bulan ngonang hadam sisyo menanga Kristan sa ngobu kai nanga tau kai ma nanga iman de bina Kristan mai ujang iba pun yuja nak chano nanga nang para nong ngobu ba tamde West Bengal Assam kata dang le winyang teman Kristan kenang mang teman Kristan ayen pau liang ke anu yang ai lak chang ibu kahwang ai yang nang adeng nak pu Yesus jasin konyo yang yupi ba ka ubi je ni no parang ngobu hanana kahwang atong nong re nang ha ka yupi ba ja ngo lema wen bua yui mak tuna tak Ephe sa kong koi nang hadyong ma wen do parang mo yui ma chokan na tie sa ko kai mandai anu paraya ni bai sakku be nanga
hama kahwang mong tuya na abal na Kristan kandan jana kahwang mong tuya abal na kahwang jana ayin na abal phalak nangan ninok song mo nang phala mo Hindu dia, Muslim dia, Buddhist dia, Sikhism dia, Jainism dia, ada kata apa? Yo, bukan orang baik ba. Anu nang yupi nuk lana nang mahuduk Kristan anu Jesu nang mangina dam no. Ada tholam ginang karangan nang manyo. Kahwang temanda ada ki dum bulan yang akan Kristanan kandan jama Kristanan deitapu phei kemhah Kristanan hipak umei shakshinhah hanjingne hipak umeng samana Kristanan üngapake tahnghhah Kristanan yuan ba mong hanjingne teba lenghah Kristanan yuan phei mong kemhah tinggi membayar kahwang tangan lagi jana atau kahwang ngau bulan na moy man kahwang teman moy man amin.